Anya ter aramidam dito balay? Saan ka di abise, kaanakan? Saan anti? Apay? Alaman nga ron, suruan nakman nga grills. Ay nawaw, itikas ta nga edad mo anti. Anya nga ti reels mo? Basta, isuro nakpay no kasano. Ada Facebook account mo? Awan pa'y nga ron. Ada kadilod mo? Ay, nagpaludak di ta tersina, sakbay nga imayak. Sige nga ron, suruang ka. Kasta ti agreels anti osang. Ngam kita Saan atila i-reels mo? Oh. Basta adda mairils kita man ni Juana, conformity i-reels na, ngam agsusweldo mo't lakta. Kita kay ti makamo anti. Awan ti bibiyang ko, may papan iti day ta abanag. Ay na, agyaman ako na yata, insuro nakanakan. Awan na nyaman na anti. Bayam, inton agsweldo ibingayan kanto. Oh, ay na wow. Kaya makamo ka Ayun gayam, sakbay nga agawid i-video nakpay man nga umuna, tapno adda i-reels ko. Anya? Ay, lakay, umay ka man pay. Agrup-grupo atak. Ado tinas ka na maramit ijibangkag. I-video na kami pay man kin ni Blackie, sakbay nga agrubot ka. Anya? Sige na, ato ti cellphone. Sigurado amayat ti pa ng video tapno ado ti agbuya. Masapol aya video ni Blackie nga aso tayo tunggal pa kanam. Ayun pang reels ko nga rod lakay. Na, ta i-reels mo sa amin ay. Una, tapno ado ti buyaan dagiti fans ko. Anya? Iti saan nga agbayag, sumikatak tumatan. Ay na, anyaman nga tanti mapaspasamak iti asawam, gardaw. Kanayon mo ten, iti sirok ti mangga. Agsalsalak yung nagkatkatawan no ko Pang-reels na kano tatang. Ay nawaw, kaslagbala? Teknik ka na tapno umado ti views na. Kasapulan ti ado a views tapno mamonetize ti reels na. Ani, nga ure pa kay babaynan na, okay laan. Diyak man amoy ti anak yo tatang. Ay, una yan ti tattao, ita pa dawan. Ay, ure pa kay babaynan da, aramiden dalata. Isumot ti kunak tatang. Ngam di nakmat ipangag ni Osang. Kasjay kano talaga ti reels. Hindi na minsan, ibid-video na ni Blackie nga aso tayaw. Ita, agsalsala, agkatkatawa man ang nagmaymaysa. Na, apay ngay amang mangan kamutan si kagardo. Mabisina ka ron. Ay saan, aglisi ka dita. Ay nawaw. I-reels ko pa imot inlutok apang rabyan tayo. Ay unay kamatay. Ay naawanan ti ado asao. Sige, aglisi ka tag video Ay, Jack, amukin ka. Naadik kan iti reels. Ay, kurang nalangan. Kat pati panagdigos mo, ka i-reels mo. Na, apay akas ti pa nagsasaom kanyak, gardo. Eh, aglablabos kamutan. Uray, dagiti tarakan tayo. Mairamraman iti kalukwam. Nay, nimot usang tinakatugaw iti paraangan tayo anak ko. Anyat kukuan na dita. Ni, ngagpaiso. Agvidvidyon sa nanang. Ay na, anya kumangay ti ibidyo na dita. Diyak amuan nanang. Ang amok nga do ti kuton iti paraangan tayo. Amangan no iso ti ibidvidyo na. Pagan ano na ko mga ibidyo mo dagita kuton nga ay. Ay, aguray kayo man. Kasla damat Facebook ni Manang Usang. No saan nagbidot. At damot ten reels na. Amangan no i-reels na mo adagiti kuton dita paraangan. Oh, nayan aya. Ay, ungagpaiso. Kitaan nyo nanang dagito iti reels ni Manang Usang kitaan nyo dito cellphone ko. Na. Ada pa'y video ni Blackie nga aso dita. Wan nga ron. In reels na mo ten dagiti taraken na. Uray dagiti kananda.
i-reels na aminan. Kitaan nyo na. Uray ti punti manggay ti paraangan da. In reels na. Tatang, saan ka kadi abise? Ay, apay banan, anak ka. I-reels ka man, tatang? Ay, nawaw. Apay nga asyak. Tanurupak akanayon ti i-reels ko. Ang mga numauma dagiti fans ko. O ala, agtugaw kan tatang, ta i-video ka. Ay, saan? Nakababay na makita dagiti karo ba tayo? Anya ko mga itinakababay. Di ka man nagararamid, sika. Daw, sumurot ni usang kan ka. Uwan tatang. Nasaysayat mo lang nung sumurot kanya. Tapno malipatan na dita Facebook reels dita. Tani nakababain ka dagiti ka aruba ang makabuybuya iti i-reels na. Uray da kayo. In reels na kayo ti anak yaw. Huwag nga rin. Kasarita ko mga nuguraan na kiday. Ay, hindi na nga ron kaya't ti dumngag tatang. Kuno ipapilit na mutyam muna. Ay nanay baglangan at maanusan pala ti anak ko gardaw. Uwain, nusak ti mauma. Ang mga madadal ko ti cellphone na tatang. Lakay! Ah, Nakasagana ako. Intang! Sakbay arugyam ti trabaho. I-video nakpay nga umuna Ay nawaw. Kunak man no imay ka dito ibangkag tapno agtrabaho. Si kakit di mo. Italaang mo. Ay saan? Di ka man manaktak. Alan alakay. Saan amabaling nga awan ti maipos ko itangaal daw. Awan ton ati buyaan dagiti fans ko. Ay di nakman pagpungtutan kunak na eh. No kastamot lang, agawid kan, tadi kakit manaktak. No di mo kayat. Si kalaangan ti i-reels ko. Anya? Sige, umisum ka Tapno mayat ti i-reels ko a video. Sige na lakay. Sigurado asumikat ka no ko Ay, di nakman paglulukon ta. usang anak kaw. Una tatang, nakapag-video ako. Nah, video lagayam ti gagaram asimurot ita asawam. Una, awan mo nga minin ma-i-reels ko. Na-i-reels ko aminin nga adda dito lugar tayo. Iso nga agsapulak mo't iti sabali. Tapno saan amauma dagiti viewers ko. Ay, di kagar aramid si ka. Inton kuan, dahita ti pagrugyan ti diyo pagkinaawatan nga agasawa. Ay natatang relax ka dila. Tadi na danggan ti sao. Unay kayon ayatatang. Ado pa iti video anas kan nga ipos ko. Iso adidak ka di disturbon. Sikamot ti masabat ko, Nathan. Kanakan. Sa dino tinagapwam. Ija sintro. Ada lang amin na pang ko ginatang.
Ay, huwag gaman kan. Nakita ti in-reels niyan ti usang a video ma. Video? Walang kal. Anya? Nagtaar kay ti dayja a video ma. Makas na. Impos na talaga ti in video na ijibangkag. Ay, una yan. Imbagakin ko na, di nakiramraman iti kalukwan na. Naadik nga minan niyan ti osang iti reels, Uncle Gardo. Kita ma, kat i-reels na amin na yun. Tapno lang mamonetize ti account na. Ay, hagsaga naman dayja nga antem. Uncle, di mo kapkabilan ni ante ah. Saan? Ikkak lang iti pagnakman na. Oh, apay akas ta tilangam anagawe, Edgar daw. Kaslaad da ka apam. Marurudak nga rod. Apay manan, ay nawaw. Marurudak kan ka. Nasabat ko ni Nathan aka-anakan ta di tadalan. Ket imbaga na ti maipapan iti video nga in reels mo. Ah, dahil ka di. Kinapudno na, ado tinag-comment iti in reels ko a video lakay. Awan bibiyang ko. Oh, kita Nay, apay nga nga imbarsak mo matan ti cellphone ka. Tapno sarda nga mo dahil ta Facebook reels aday ta. Isulatin in ko na rin. Dinak lang ro di matulungan nga trabaho. Ibabain na kahit akong kumpurmimot ng ti reels mo. Nakababain ka dagiti karo ba? Awanan, dinadahal mo ti kakaiso na cellphone ka. Sayang mo tinarugyan. Talaga nga isinak day tagar do tatang. Ay nabasol mo mo laeng no apay nakapungtot ti asawam. Kat masapon adadaulan na ti cellphone ka. Mabalin mo't nga ibaganay tinasayat. Ay nawaw, namin anaw a binagbagaan da kay ti asawam. Gamdi ka nga mindumdumngag. Kat reels mo ti uso ita. Outdated kayo launay nga main. Ay, Ay basta, isinak ni Gardaw. Mapanak agreklamo ijay barangay hall inton bigat. ay na si ka tinagbidot anak ka. Saan adakas ti agrels? Angam kita met saan nga isutin into na rin. Tulungam ti asawam. Kang runan ti amin. Di mo mat ibabati dignidad mo para lang itiday
Mo iti drawer, Nelia, bakit? Talagang awanan, saldilakay. Adda na patag anang usarak. Anya? Hindi mon saludsudon no anya tinang usarak. Ay, nawaw. Pa'y mahit asa na mabali na mamuak ngay. Basta, aywan gayam. Inted ka din ni Mrs. Cross, titangdan ko kan kalakay. Wen, sa nga ribo tinted na. Ay, ingka man na tersina. Gumatang ka iti bangos asidan ta. Agsidata man iti sinigang ita. Muti nga raw din ti kwarta, tama pa na kon. Agawa ma. Ituloy ta ti agsarita, kalpasan ti pandangan ta. Ala, agtugaw kan, tamangan tan lakay. Ay, nawaw. Apay sardinas mo tinda sarmaw nila. Ano santa pay lang ti agsida iti sardinas lakay. Bangos ti pagatang ko, ita sardinas. Ay na di ka nagreklamo pay. Agyaman ka kitdi, taad dala tauray sardinas laang. Una yan dahi ta apa nagtipid mo. Aywan, manipod ita, agtipid tan lakay. Tapay, kaagtrab-trabaho tamat adwa. Wen, ngam kurang, iso anas kan nga agtipid ta. Saan ka amaawatan ah? Pulay, nagpariban ka man. Kaano lang, idi impakulot mo ti buok mo. Ita, nagpariban ka man ay. Una, taad na nga ti kwartak nanang. Sa dino ngay man ang tinangalaam iti kwartam kat awan mo trabaho. Awan ti trabaho, ngam adda ti business ko nanang. Anyaman a business na ita. Di mo ibaga, ngaglaklako kay te. Ay nawaw, legal ti business ko nanang. Sa bali manan ngamin ti pampanunutin nyo. Anya nga raw ti business ma. At papautang ak nanang. Sa dinaw ti pangalalaam iti ipapautang mau. Ay basta, di kay madanagan, tadyak kinuti ti pensyon nyo. Bukod ko a kwarta ti pinagriban ko. Naimbag pa niyan ti Pauline. Kasla sana may ibusan iti kwarta, Lola. Ay, isumot lang ti kunak Jumar apaw. Agasam ngay. Every week matan nga agpasalon. Wala, tanda ka no kat kwarta na. Ay, nawaw. Sa dino ko mati pangalana iti kwarta na. Kitawan mo't tinatalgad at trabaho na. Tubo ka no mo tinegosyo na apaw. Amangan mo't no inraman na pinagpariban ti pensyon nyo. Ti kuna na kat saan ka no mo apaw. Nasayat nga rin no kasta Lola. Ngamin, para iti maintenance yun dahil di pensyon nyo. Saan para pagpariban? Ay, daing manan ti sida. Daing idi Lunes, daing idi Martes, daing idi Kalman, daing manan ita. Daing samatan, ingat inggana. Katun daing ti sidaan tayo aging gaasaan maibos ti ginatang ko. Sa dino ngamin ti pangip-ipanam iti kwarta nga ititad ko aya. Ibagak man laang ti pudno tapno saan kan adagulit lakay. Impautang ko kini Mari Pauline. Ha? Impautang mo ko nam. Wen, adda kanukat ti pautang business ti kumare. Sana bali, addan to ti bingay talakay. Ay, nawaw. Kasanon no itaray nagayam ti kwartam? Saan mo't siguro? Ay, siguraduan nay. Di ka agsaysayang iti kwarta, tanariga ti agsapol ita apanawan. Kumusta nga iti pautang business mo, Mari Pauline? Adda mo't sigurong tubo ti kwarta nga impabulod ko kan ka. Day tangarod kat ti parikot marinilya. Awan pa iti imutang iti kwarta nga inpabulod mo kanya. Ay, sayang mo. Sayang at talaga, ngam awanan ti maaramidak mare. Urayan ta ano adamanan ti umay umutang. Kaano nga nga adda maawat ko iti bingay ko, Maray? Diyak pa'y sigurado mare ngam itiks kanto mo laan no kaano. Okay nga rod, Maray. Urayag ti text mo, Motor mo ka day, tinakaparada iti paraangan tayaw, pulay na nakaw. Ay wala nang, kabarbaro da di ang motor. Iso adiyo pa'y sagsagidan. Ay, nawaw. Amangan nga magasgasan nanang. Sa dino nga itinangalaam iti inggatang mau, pulay na nakaw. Saanan anapatag no sa dino nanang. Tinapatag kat adan ti pagserbisyo no mapangkayo ije klinik.
Amangan mo't nunangin ati kasta. Nanginangam sana parikot dayta, tadamat ti kwartak nanang. Ala, si kati makamua, ngam kita lang anak ko. Di mo na inayunan iti kalukwan ti negosyam, nalawag ka day. No pautang laang. Uwang ka di nanang, danag yun na yan. At damit nakaparada ang motor iti paraangan da pulin. Nelya, bakit? Motor na siguro alakay. Ay nawaw. Sa dino, iti nangalaan na, iti pinaggatang nanubilang. Anya ko matibibiyang mo ay. Biyag ni Mari Pulinday ta, iso adi mo bibiyangan. Apay, asawam aya. Ay nawaw. Concern lang kasanong iti kwarta gayam nga impabulod mo kan kuana. No nga iso ti inggatang na. Negative thinker kanto mga men. Posible nga men, ang mapasamak ti kasta, bakit? Basta siya, adda pa nagtalag ko iti kumaray. Anya? Day, an-anwam to'y dakkel amalita, pulay nanakaw. Di mo pa kibibiyangan dayta nanang. Ha? Ag out of town kami, kadagiti ko kumare, kat dayta amalita ti usarek. Sa dino nga itinangalaam iti kwarta apag out of town mo, pulay nanakaw. Anyat panagkunayo kanyak, ayan nanang. Awan ti makukwartak. Diskartila ang ti kasapulan nanang. Diskartila ang. Diskarte ka day, ti panangloko iti padam atao. At daim may dito'y balay itay. O may nakakumasingiran iti impautang naken ka, ngam naira na nga awan ka. Una yan dagita at tao, di da mo makaururay. Ay naanak ko, saan anasaya at agastusom ti saan mo matakwarta. No anya ti ikarem kadagiti nang ipabulod iti kwarta ken ka, ay katong palem ko anak ka. Ay nawaw, asino nga minti nang ibaga kada kayo, ay saan ko atong palin dagitiin karik nanang. No kasta, saan gayam apod now, akwartam ti gastusam? Di kay madanagan, ta saan ko ida nga itaraya. Kadaan iti agsapa, bakit? At dadakil amaleta na. Ni, sa dino kano ti papanan na? Jack amo ay, kitaan. Ang mga no itarayan na, nagiti utang na kada kayo. Ay, saan ang mabalinti kastala kay? Awan pa'y laang tinaramanak iti interes ako na apagbingayan me. Sa ita, kastakit din, tiaramidan na. Daitan, tibagbagakan ka. Inan-anusan tayo tinagsidsida iti daeng kas kada sardinas. Tapno lang adamay pabulod mo iti kumarem. Sa ita, kastoy, tiaramidan na. Naskan ang mapanak iti ayan damari puleng lakay. Naskan ang makasaritak ana imbag. Tingka na, barang nagawi din. Nagkape ka pa, Nilya, balasang ka. Agyaman na na Luisa. Adda ka din ni Mari Pulen. Ay na, pasensyakan. Ngumawan pa'y ni Pulin dito'y balay. Nag-out of town da kadagiti ko kumari na. Ah? Out of town? Wan, kat inton sumaruno alawas nga gawid da. Kasta ka din, ana? Wan, adda ka din napatag nga ibagamkan ko, ana. Adda ko man napatag apagsaritaan mi, nana. Adda nga minti kwartak nga innala na kanya. Kat ti ko, nana, pagpunan na iti pautang business na. Inkarina nga ibingayan nakto iti interes na. Anya, ay una yun day di apulain. Apay ka din, nana. Ay talaga amang ibabain day di nga anak ko. Ado kayo matgayam aluklukon na. At damanin imay dito'y balay, idi na minsan nga aldaw. Kasta kanumot laeng. Ay, saan pa yung arod lakay? Ay, nawawa. Agmay sa bulan na yun. Ngam di mo lagawid iti balaydan. Saanin anasaya at tikastoy ang mapaspasamak lakay? Kahit anyang arot ti aramidam ita. Kasaritak dagiti daduma anak kautangan na. Nasken ang makita mi day babae. Nasken nga agsungbat day apuleng. Saan anasaya ati kasto nga naramid na? Pinangnamnaman na kami lang. Apay nga minta nagtalag kay adagos kan ko anak. Wala, tamam mo mi ka nga rod.
Di mi mat impagarop nga itarayan na kami. Saan nyo kadi pa'y anak kontak ni Antim Apolen, Jomar? Ay, saan pa mat antinil niya? Oray ni Lula, madanaganan kun ko na. Ay, sakpay itan ti agparikot. Gapo iti kalukwan nga naramid na. Naimbag ko maano piso laang ti binulod na kanya. Saan mat ta 15,000? Ikararag tay langin na malawalawagan ti panunot ni Antipulin Taagawid ko man. No saan pa'y nga gawin? Talaga nga i-post kon ti rupa na iti Facebook. Iskam ti kastoy nga inaramid na kada kami. Mawatan ka antinilya. Gat pasensya kayon itinaaramid ni Antipulin. Ay nawaw. Kita am to inpost ti may sa akabaranggayan tayo. Bakit? Aywan, rupa mat ni Mari Pulinday talakay. Adun ti mang sapsapol kan kuana. Adu pa yung ti mapan ijibalay na. Aywan gayam, nakitam ka din no adda pa'y laang ti motor aginatang na ijebalay da. Awanan intaray na pati motor. Kasanungay daytan? Ay nawaw, talagan samat nga intarayan na kami. Urayan tayo langan at damangin baga sa dino ti ayan na. Nasken amaikkan iti leksyon day dya tao. Ay, sana na saya tiar aramidin na. Lula Luisa! Lula Luisa! Oh, apay ka di aya, Jomar Apo. Nay, agkalkalingutan ka pa yan. Nakita ko ni Antipulin ngayon lugan day ti pulis car. Nagturong day di barangay hall. Anya? Lula, adu nga minan ti mga sapsapol kan kuana, ta-impos da pa yan iti Facebook ti rupa na. Ay, una yan ni Pulen. Agpulis ka yan tayo tayo di barangay hall. Si kalaangan ti mapanapaw. Ang mga numatalimuda waktu ijay. Good news bakit? Adda pulis anang itulog ka ni Pulin iji barangay hall. Ay, nawaw. No, kasta, adamot laangan tinang isuro iti paglemlemangan ti loko. Tadda reward ti makaisuro iti ayan na. Big time nga min, dagiti daduma alinuklo ko na. Sige nga rod lakay, si kapay laang ti makaamo dito'y balay. Mapanak man iji barangay hall, tadenggak no anya ti pagsasaritaan da. Singirak tumatan ti kumarek, iti bayad ti utang na. Agraman ti interes nga inkari na kanya.
nana ising. Umunag kayo Ay saanan pilang. Dito yakon abay tiri daw yaw. At dala umay ko ibaga. Ha? Anya dahi ta nana? Amangan no awan papanam ita. Umay ka man ni ijay balay. Ay katwa na nana. Apay ka day? At ang aming impaw it ni Joyce Idikalman a pressure cooker. Kat jakmat masiguradaw no husto ak iti amok a panagusar. Ha? Umay ka man pa'y ijay balay. Basaam man di instruction da. Jakmat ngamin mabasa nga uray agan tsukusak. Kentap no maisuro nakmat laang iti hustaw. Ngamin, naku na ti anak kaw, anak kabut-buteng kanu dayjay. No saan amausar iti hustaw. Ay, wan nana. Pudno day ta. Delikadong matlang ti pressure cooker no saan nga amo nga usaran. Ala, mabit lang nana. Agpalasak lang. Aday ta, naisuro kon kada kayo nana. Siputan nyo lang dayto agtaytayak Wan basang. Numalpas yung nga idapan to'y apoy, orayan nyo asumardang ti panagtayak na. Sakbay alukatan nyo, taamangan numapan iti rupayo. Ay, sige pilang. Agyaman akunay basang. Awan anyaman na, nana. Sige ay tagluto akman iti bulalaw. Padasak man a paglutuan ti impaw iti anak kaw. Ay, wala nana. Padigwan kantaw inton makaluto pilang. Anya ngay day daimat yun, nana. Nakaballo kong mat. Si daan pilang. Iso da ito'y tiinluto kitay. Ramanan nyo mat Tapno saan kan nga agluto iti si daan yaw. Umdas day takada kayaw. Ay na, agyaman ako na, nana. Awan anyaman na. Ado nga ming tiinluto ka. Jakmat masidaamin. Awan mat kadwak amangan. Oh, sige nana. Umay kun to isubli, day to'y malukong yo, inton malam. Sigay, inakarudan. Tapadigwak mat dabakla. Kanla kay Alfonso. Ay na, agyaman ak una iti dayto yung padiguyo si Daan. Awan anyaman na. Si kakit di may. Ay, jak pa na subsubli ti maloko nga nagkarga nyo iti si Daan idi na minsan nga aldaw. Ala, saan aparikot dayta? Tinapatag, isublim taw. Saan akaskin ni Ansyang? May sadusinan sa amutan ti malukong ko ije balayda. Ngam di mo't la makarik na. Isu ajak idan padpadigwan. Anya? Isu dalang arudan ti padpadigwak. Makangagak pa iti sao asaan kano ana imas ti sidaan nga padpadigaw. Ay na, masanay na kayo. Sipod pa ikat nagalas ti ugali day dyan nga ansyang. Iso nga ado ti kaaruba asaan anasaya at ti panakilangin da kan kuana. Gaputakas dyan ti ugali na. Oh! Ay na, nagimas de bulalo nga impadigo ni nana ising kanyak idikalman, mare. Adda nga min kabarbaro a pressure cooker na. Iso nagluto iti bulalo nga. Pinadigwan na ka kunam mare. Ken adda pressure cooker na kunam. Wen! Nagdakil amal lukong tinangikargaan na si ka. Big size. Anya? Ne, apay ngay adinak matla padigwan day di abakot. Ha? Apay nga ta. Naimpagkan ka takaba alam ti gumatang iti karni. Afford mo ba? Si kakit di man. Alaman nga ron, tagumatang aktumat iti pressure cooker ko. Agluto akman mat iti bulalo. Ultimo na day di abakot. Ulos ajak padigwan. Anya? Anyati ko na mare. Imay nakainayaban ni bakit ising anang basa iti instruction no kasano nga usaran ti pressure cooker. Wan ko mare. Di na kano nga min mabasa. Amumatan ni bakit ising. Ay nati ko namkit di talaga asaan na nga amo ti agbasa. Uray no napigsapay ti matana. Anya? Nagalas ti ugali da di abakit. Kunamla no asino akalaingan. Ngam di namat amo ti agbasa. Ha? Uray idanon mo kan kwa na. Total pudnumat.
Makagatang tulaang iti pressure cooker ko ha. Pulos ayak padigwan day bakit ising. Anya? Gumatang ka iti pressure cooker, bakit? Wala, tapno addaman mat pagangrak iti kukod. Umapal ka manin ako na akon. Ay nasa anak nga umapal. Gumatangak tapno adda paglutwak kunakmet. Pulos ayak met padigwan day bakit ising. Agasam, pinadigwan na dabaklakin ni Mari Piling. Ngam siya, saan? Ket, gapula iti dayta, agsakit tinakam mo. Ay talaga nasakit tinakam ko. Ngam ayos lang. Tagumatangak met iti paglutwak. Tapulos met ayak ikan iti anyaman nga iluto. Anya? Ayun ganyam. Naku na ni Mari Pilang, nga inayaban ka no ni bakit ising anang basa iti instruction. No kasano nga usaran yung pressure cooker. O, kita man, nakaalalas ti ugali na. Ngam di na matgayam amo ti agbasa. Ti awanan bain na bakit. Anya ka din tagita nga ipagbagamaya. Anya ko matibibiyang mo. Ket amutay mat abaketan ni Nanay Sing. Oho, ti ko namkit di na amo ti agbasa. Malaksid iti kinaimot na dagmal pay. Ay, tangiwat mo man. Amangan no, damakangagkan ka, ket nakababain. Oh, apay, awan bibiyang ko Ngo uray at damakangag. Total, pudno mat. Dagmal mat at talaga day di abak-bakatan. Anya? Kasta timbaganakan ka, Mare? Ay nawan, Mare. Nalabos at talaga day ako marita. Nakauy-uyaw. Ay, mas daw ka pa lang, aya. Sigod akas dyan ti ugalinan. Ay, uyawan na amin na makita na. Ngam ti mismo abagina, di na makita. Wan nga rod. Uray na lakat katawaan ni Nana Ising. Gapu iti panangayab na kanyak amang basa iti instruction. No kasano nga usaran jay pressure cooker. Anya? Nakauy-uyaw at talaga. Nakuna na kanyak agumatang kanumat iti pressure cooker na, tapno adda kanumat pagangran na. Kat pulos kanu adi namat padigwan ni Nana Ising. Ay, kasta timbagana? Ay, tiawanan bain. Baknang ni Nana Isingan niya. Saan nga agbibisin iti anyaman nga ipadigunan o bilang? Isupay ah? Ala Gumatang man nga rod iti pressure cooker na. Tamakita man. Ten anang ibaga iti kasta ni Nanay Sing. Nagawan a respetom iti nataengan. Ayawan bibiyang ko. Amumatan kanya. Nataangan man wan no saan. Basta nasakit tinakam ko. Jak palabsan. Tanya ko matibasol dya tao kan ka. Awan mat. Nasakit la tinakam mo, tadi na ka pinagpadiguan. Basol mo day ta. Ngamin, naalas ti ugalim. Ah? Saan na nanaskan nga ibagak? Ngamin, ammom di tabagim. Sa ita, napan kagat gimatangan iti pressure cooker. Tapno lang maipakita mga da kwartam.
Ay naan siyang Saan anasayat day tangar aramid Di nakman bibiyangan si Kadino. Na. Nuni bakit ising ti husto para kan ka? Sige, alaam amin akaws mo, taagdan na kayon, salbag ka. Isukit din ti kanunungan, tabakit abalo. Total, kat balo mat, agdan na kayon, kunak tumat. Ay, nagbastos meten, di pa nagniwat na day diyang ansyang. Awan na talaga ti respeto na itinataengan. Wen nga rod, amin matan ang mapanunot na kat isawang na. Di na pampanunutan ang makapasair itirik na. Ay na, di lagbain ka ni Nana Ising. Amo na ayamat ti agbain dayjay. Saan? Ay, sa bagay. Ala, kita man no, amuna nga usaran, ti ginatang na pressure cooker. No saan at iropa na ti ma-pressure, kapo iti pride na. Wen nga rod mare. Orayan tama. Aday na, naluto mat siguro ti ang angrak abukal. Ay na, excited akmat nga agsida iti naluto iti pressure cooker. Sa anak anagura iti manong nga oras. Ay, lukat akon. Enrico! Ay! Nagpututan dinaw! Ayan mo! Umay ka man! Darasam! Ay, tirupak matan tinagparsyakan amin tinlutok. Anay ko! Nagsakit! Jack, amo no niya ti ibagakan ka. Nasubra ang tilain mo. Ang saan mo mo't kaya mapinagkurri day ta utak mo. Gapo iti panangusar mo iti pressure cooker. Anya ngay, di rupa mo, tina pressure cooker ita. Lagay. Jack, amo nagsubli pa iti sigod a rupa. Agasam day tatanaw kisan pa inay. Unak man no nalaing ka. Unak man no amom nga usarain. Ngamin, imbagam nga amom, nga oresan kamit nga agdamag. Wala kay. Binasak mati instruction sakbay nga inusar ko. Binasa ma, hanggang naawatam nga raw. Tanong naawatam ko ma. Saan ko makasta tinapasamakin ka? Day, tati maghanap ti agpakalay nga kasken ka. Na-pride ka nga main. Imbisa masyanakin ka. Saan? Kapoy tinaalas nga ugalim. Kasta unay ti pananguyaw mo kaninana ising. Ibagampay adagmal. Asino itati dagmal kada kayo, Ala, gusto ko man lakay. Naut-ut lang nga rodan da iti rupak. Ungat ka pa lang nga ungat mat. Hustaw! Anya? Naparsyakan ti rupa ni Mari Ansyang ko na Mari? Wen mare. Isumat ti pag-istorya am dayjay tersena ni Manang Julie di Kalman. Kasta aya. Anya nga ti makagapo? Ti kabarbaro a pressure cooker na nga ta? Wen kano. Linukatan na kano ngamin nga uray agtaytayak paylaeng. Ay, sana nagkuri ati kinalaing na ako na. Asino nga ita ti dagmal? Tunggalagsa ibaga na a dagmal ni Nana Ising. Ay na, maestrisak George. Ay na, mapanta nga tapasyaran ni Jebalayda mare. Ha? Wen mare, takitaan taman noan niya tilangana? Wala. Mapantay doon bigat. Tapag sasawak man ti awanan bay na babae. Ay makapailag. Ay na. Tiro pa na lang arudan ti na pressure cooker. Nagdangam ngamin. Day, da kayo magayam ti masabat kaw pilang. Bakla, papananyaw. Ay na. In kami man, ijabalay daan siyang, nana. Pasyaran mi. Ay katuan ay mabit man laang. Sa ludsudak laang, dupod no tay nadamag kaw, anaukisan ka no tirupa na, gapo iti pressure cooker. Ay, pudno. Iso, pasyaran mi, ijabalay da. Ay, kasi matno kasta. Naut-ut aday chay. Ang gusto at pag nakman na. Tapno maikat na ti ugali na nga agpakpakalaing launay. Ipagarup na at ibagi na ti kalaingan iti amin abanag. Uray, pay no kasta.
Di yulat tayo bagbagakan ko na ti kasta. Bayan niyaw nga isaw ti makaamirais. Ay na, agyaman naktaimay kayo ko kumare. Ayun. Imay kami, ngimsanda ka sa rongkaran. No dikat imay kami, tapag sasawanda ka. Han? Awan matidakas na, no agsaludsud ka. No kasano ti panangusar iti pressure cooker. Imay ka kumay, di balay damari pilang, ta insuro da ka. Han? Tirigan na ngamin kan ka. Ay na, naglaing ka unay. Anya nga ita, tirupam lang aro tina-pressure. Tapno amo mari anya. Tita o ama nagsaludsod, nalaing. Ngem tita o nga saan nga agsalsaludsod, uray di na amo. Isotay ko nada nga agin lalaing. Maawatam. Wan nga rod mare. No jakto mo ngamin kayat ti paisuro. Naamiris ko abasol ko. Binasak mo ti instruction na. Ngamjak na awatan. Ay na, husto laeng, tanapanunot mo dayta. Ay, una yan tilang ha, mare. Nagalas. Ura ipa-photo lab mo, sana pumintas. Kakaasikan. Maghanap ti agin lalaing dayta. Na pressure cooker laket nga rod taro. Tinakababain, kat ti ugali nga agpakalaing. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Donna. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.